Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kajing yap jongki nongshong shnong kajila Meghalaya. Hadian bakila yabit ya kajing pang COVID kat kendai kalanang yai beteng hadu kini gisngi. Katkum kajing ken bala yoklum now Director of Health Services MI u Dr. Amanwar ula pentip baki don hadu shispa san pusangut gibriyo kibala klatno nagani keslapertai hadian bakila yabit ya kani kajing pang hadu ka arpau tarik mentau benai yayong arjar arpuwe. Hakajing bot den halor kajing yap jong gibriyo ki bayabit ya kajing pang COVID kat kendai layo jing tip ba uwei urang ba ya ubala tip kerteng kum unihan adhikari ubaladon prapulais nem karta ubasyong basa ha forest colony pentorum kra ula klatno nagani keslapertai haka arpau tarik mentau bena yayong arjar arpuwei hadian bala penkit ya u Shillong Civil Hospital haka kat pratarik mentau bena yayong arjar arpuwei hadian bolo yo ya kajing pang pneumonia.